Yes. Oh, okay, thank you. Thank you. आज चाहिँ म हाम्रो उहाँ चाहिँ चाइनादेखि आउनु भएको छ यता हाम्रो नेपालमा घुम्नको लागि यो चाहिँ हाम्रो तिलौरा गोठमा सो उहाँसँग चाहिँ उहाँको इन्ट्रोडक्सन म बुझ्दैछु लाइक उहाँको नाम अनि उहाँ चाहिँ कहाँबाट आउनुभयो अनि उहाँ चाहिँ कस्तो लाग्यो चाहिँ हाम्रो नेपाल अनि हाम्रो तिलौरा गोठ यसलाई चाहिँ चाइनामा चाहिँ कसरी चिन्नुहुन्छ भनेर चाहिँ एउटा कुरा सोध्दैछु सो भिडियोलाई चाहिँ हेरिदिनुहोस् है त गाइज हेलो लाइक योर नेम your mic like one Like your video China, and you're coming like your travel video. place yeah no I mean short like Vlog. one reel 你是叫 what's your name like your name China? China Yes. no Perhaps you could find a few more to use as your. oh Thank you. and like you are from China Yes. yes and your name Yes. like no your name yeah no like you are not speaking English only China Yes. oh okay thank you Thank you.